Reka dutangire tubifuriza icyumweru cyiza abakunzi ba Iwacu News 24 aho muri hagiye hatandukanye. Ndizerba ikinzanye no kugira ngo mbagezeho amakuru ari kuvugwa kuri iki cyumweru, aho tugiye kuba duhera mu Rwanda. Tubabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga ko Mozambique ikwiye kuba yishyura umutekano niba iwukeneye. Turaza kwerekeza kandi muri Sud Kivu aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko amakuru mashya hari ari uko ubu bidasubirwaho ingabo zirangije imyitozo mu gihugu cy'u Burundi za General Kayumba Nyamwasa na Jean-Luc Habyarimana umuhungu wahoze ari Perezida Habyarimana Juvenal ngo zamaze kugera muri Haut Plateau aho ni muri Sud Kivu. Turabwira iby'aya makuru. Turaza kwerekeza kandi no mu yandi makuru agaragaza ko wahoze mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we asanga kuba FDLR yarandurwa ku butaka bwa Kongo ari cyo gishobora gutuma amahoro aboneka muri aka karere. Turaza kubabwira ko Perezida Donald Trump we yatangaje ko Amerika yarokoye umupilote wari utwaye indege y'intambara yahanuwe ku munsi wo kwa gatanu mu kirere cya Iran. Na makuru menshi tuza kuba tubagezaho, byumvikane ko ari ay'inkoro cyangwa se yayandi bari kumira yandi tugiye kubagezaho. Reka mpere mu Rwanda niho tugiye guhera. Tubabwire ko kugeza ubu ngubu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we atangaza ko mu by'ukuri niba igihugu cya Mozambique gikeneye umutekano gikwiye kuba kiwishyura, nk'uko yabitangaje n'ubundi aganira n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique mu minsi ishize n'ubundi hari hagati muri iki cyumweru. Reka tubanze twumve ibitangazwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, turagenda dusobanura ku kandi kuko ibyo yabivuze mu rurimi rw'icyongereza. Our presence there does not even depend on European Union, which was even giving a fraction of kuba turi hariya ntabwo bishingiye ku kuba ari gahunda y'ubumwe bw'uburayi bwabo basa nkaho bazana urujijo muri iki gikorwa. What we are actually spending $20 million. Yeah, $20 million. Ati ubundi harya batanga amafaranga ngahe? Umunyamakuru ati miliyoni 20. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ati yego miliyoni 20. But we are spending about 4 or 5 times that. Atariko twebwe dutanga nibura akubye inshuro 5 ayo ngayo. In running a force that is between maybe close about 5,000 plus the police. Mu kugira ngo twite ku ngabo zigera ku bihumbi 5 kongeraho ndetse na police. No, we didn't ask for this 20 million before we even agreed to go and help Mozambique. Ntabwo twigeze dusaba izo miliyoni 20 z'amadolari kugira ngo tube twajya gufasha Mozambique. And European Union, I don't know how they got confused about it. Sinzi uburyo rero ubumwe bw'uburayi bwagize urujijo kuri icyo kintu, that they would be giving this money as a favor to us. Kugeza ubwo bumva ari nkaho batanga ayo mafaranga kubw'impuhwe badufitiye. No, actually it is a favor to Mozambique. Oya, ni busanzwe ni impuhwe kuri Mozambique. That we are helping the companies there operating there, Total, ExxonMobil and others. Reka mabwire ko hariyo amakampani menshi, hariyo Total, ExxonMobil ndetse n'izindi. And the government of Mozambique, whose assets these are. Ndetse na guverinoma ya Mozambique ari nayo nyiri ibyo bikorwa, ari byo nyiri izo company. Should figure out how to pay for the security they need. Bakwiye kwicara bagafatanya bakareba uburyo ki bakwishyura umutekano bakeneye. And comparing that amount of money to the volume of investment, it's very tiny. Ugereranyije ayo mafaranga n'umutekano bakeneye, ayo mafaranga nta gatonyanga.
So, now, do they need security or they don't? hanyuma bakeneye umutekano cyangwa ntabwo wawukeneye? They need security, they pay for it. Niyo bakeneye umutekano bagomba kuwishyura. If they don't need it, why would you even have to be there? Niyo batawukeneye se ubundi ni iki cyatuma tuba turi hariya? The next day we should pack our bags and go. Ibyo birumvikana, tugomba kuba duhita dupakira ibikapu byacu tukagenda. Uwo rero ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wagarukaga ku bibazo umunyamakuru wa Jeune Afrique yamubajije ku byerekeranye no kw'ingabo za leta y'u Rwanda zava hariya Cabo Delgado muri Mozambique. Ibisubizo bye rero murabyumvise. Reka duhite twerekeza muri Sud Kivu. Byumvikane ko mu Rwanda nyine niyo nkuru ihari iri kumira izindi tugomba kuba tubagezaho. Reka twerekeza ahubwo muri Sud Kivu. Kugeza ubu amakuru dufite atugeraho nuko bidasubirwaho ingabo zirangije imyitozo mu gihugu cy'u Burundi za General Kayumba Nyamwasa na Jean-Luc Habyarimana zamaze kugera muri Haut Plateau ahitwa Kundondo mu mudugudu wa Mukanjembwe, aho rero bivugwa ko n'ubundi zambukijwe na Gumino ya Lieutenant Nyamusaraba Alexis Shaka. N'ubundi rero uyu nguyu we yigeze guha ubuhungiro mutwe wa P5 yari iyobowe na General Kayumba Nyamwasa. Izi ngabo rero zibarirwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Amakuru atugeraho nuko ubu ngubu tayari zamaze kugera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu. Izi ngabo zikaba ngo ziri mu myambaro yazo, ndetse kandi bakaba bahawe n'intwaro n'ibindi bikoresho bigezweho zari zigenewe. Izi ngabo rero zikaba ari zo ngo zarahiriye n'ubundi kuba ngo zatangira kurwana intambara ikomeye cyane muri Sud Kivu, bagahangana na M23 ndetse na Twirwaneho, dore ko kugeza ubu ngubu izi ngabo bivugwa ko zimwe mu ntwaro zagomba kuzana zikomeye zahiriye muri Kambaze ya hariya ku Musaga, ubwo ku itariki 31 z'ukwezi gushize habaga iturika ry'ububiko bw'intwaro ndetse burashya burakongoka hariya Musaga muri Kambaze. Amakuru atugeraho nuko rwose izi ngabo ngo zamaze kugera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire kandi andi makuru yerekeranye n'iki gice cyo mu burasirazuba bwa Kongo, aho habaye imirwano hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, by'umwihariko mu bice bya Uvira no muri Fizi, aho bakubwira ko muri Haut Plateau na Moyen Plateau za Uvira no muri Fizi habaye imirwano. Nyuma y'imirwano rero amakuru aturuka yaravuga ko Wazalendo ziri gukontrola cyangwa se ziri kugenzura igice cya Muramvya, igice cya Kajembwe ndetse na Mugeti. Zimwe muri remarero za M23 bavuga ko kugeza ubu ngubu zerekeje mu bice batigeze bamenya, ndetse abandi bakaba bakihishe muri ino misozi ya Haut Plateau ndetse na Moyen Plateau. Bakaba bari kuvuga ko Colonel Mitabo uyu nguyu we ngo yagerageje guhunga akajya kwihisha mu bihuru. Aya n'amakuru ari gutangwa na Wazalendo, byumvikane turaza kugenzura rero niba ari amakuru y'impamo nk'uko bari kuyavuga. Reka twerekeze muri mu burasirazuba bwo hagati, byumvikane ni intambara ya Iran ihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli. Amakuru dufite kugeza ubu ngubu navuga ko reka mbere kuri iyi nkuru y'uwitwa Tibor Nagi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo byumvikane ku burasirazuba bwo hagati bwo turabujyamo nyuma y'iyi nkuru. Uyu rero Tibor Nagi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika, yatangaje ko kuba Repubulika na Demokarasi ya Kongo yasenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ngo rwose ngariyo nzira yonyine yo gushyira iherezo ku makimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi rero yabitangaje nyuma yo kubona ko mu by'ukuri hakiri intege nke mu gutangira gusenya FDLR nk'uko byumvikanywe na Leta y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2025.
Twerekeje rero mu yandi makuru. Kugeza ubu ngubu Amerika ivuga ko yatabaye umupilote wari utwaye indege y'intambara yahanuwe n'igihugu cya Iran. Amerika ivuga ko yatabaye no mupilote bitangajwe n'undi na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wivugiye ko igisirikare cy'iki gihugu cyabashije gutabara umupilote w'indege y'intambara ya F-15A iherutse kuraswa na Iran. Indege ya Amerika yarashwe na Iran kuwa gatanu tariki ya 3 Mata 2026. Umupilote wari uyitwaye yahisaburirwa irengero, ndetse Iran ishyiraho igihembo ku muturage wese uzamubona. Ingabo za Amerika nazo zahise rero zitangiza ibikorwa byo gushakisha uyu mugenzi wabo ngo atabarwe mbere yuko n'ubundi Iran imufata. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru rero, abinyujije ku rubuga rwa Truth Social, Trump yatangaje ko babashije gutabara uyu mupilote wabo, aho yagize ati twamubonye Banyamerika bagenzi banjye, mu masaha menshi ashize igisirikare cya Amerika cyatangije igikorwa cyo gushakisha no gutabara kiri mu bikomeye n'ubundi ngo byabayeho mu mateka ya Amerika, kubera umwe mu basirikari bacu uri no muri ba koloneli bubashywe cyane. Nishimiye kubabwira ko ameze neza cyane. Yakomeje rero avuga ko uyu musirikare watabawe yasanganywe ibikomere ariko bidakabije. Iyi mpanuka ikiba, umwe mu bapilote bari batwaye indege yahise atabarwa, ariko wa kabiri aburirwa irengero. Yabonetse rero nyuma y'amasaha menshi bagenzi be batangije ibikorwa byo kumushakisha. Reka duhite twerekeza ku nkuru n'ubundi nanone yerekeye iby'ubuzima bwa Perezida Donald Trump. White House yavuze ko ku makuru yuko Trump yaba arembye rwose wari mu bitaro ari igihuha. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, byanyomoje amakuru yavugaga ko Perezida Donald Trump arembeye mu bitaro, bishimangira ko ari mu kazi. Amakuru y'uburwayi bwa Trump yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'iki cyumweru. Yavugaga ko rero arwariye mu bitaro bya Walter Reed Medical Center mu gace ka Bethesda. Ubwo rero ikinyamakuru People cyageragezaga kumenya n'ubundi ukuri kw'aya makuru, umuvugizi wa White House yagisabye kureba ubutumwa Stephen Cheng ushinzwe itumanaho muri White House yari yashyize ku rukuta rwa X. Ubutumwa bwa Stephen Cheng buvuga ko ngo nta perezida wigeze ubaho ukora cyane mu nyungu z'abanyamerika nka Perezida Trump. Muri weekend rero ya Pasika yakomeje gukora adahagarara muri White House mu biro bye, Imana imuha umugisha. Ibyo ni byatangazwaga na Stephen Cheng. White House yo yagaragaje kandi ko ibikomeje gutangazwa ari ibihuha, ishimangira ko iyo Trump amaze amasaha 12 ataganiriye n'ibitangazamakuru abantu batangira gutekereza ibyo bishakiye. Bavuga ko rero aya makuru rwose wari igihuha. Reka tubashimire mwebwe bakunzi ba Iwacu News 24 aho muri atandukanye. Tubifurize Pasika nziza kubayizihiza, twifurize icyumweru cyiza, kandi ku bandi batayubahiriza mukomeze kugira weekend nziza mwebwe aho muri hatandukanye. Tubasabe gukomeza gukora subscribe kuri iki gitangazamakuru Iwacu News 24, kuko intego yacu ni ukubageza amakuru buwa mbere rero, kugira ngo aya makuru atazajya gucika aho waba uherereye hose. Akora comment, ukoreshe ya kugira ngo n'ubundi ibintu birusheho kugenda neza. Imana ikomeze kubaha umugisha no kubarinda.